Kei te whakae te toi hau o Turuki Healthcare a te pue a Winiata, ki te whakataua tari ana Tūria, kei te ngaro haerenga kaimahi o ngā rōpū hauora Māori ki wāhi kē, nā te iti o te utu e hoa atu ana ki a rātou, hei kawe i te kaupapa whānau ora. He rata ki te kaupapa, engari anō ki te pūtea. It is a long-standing issue for our workforce in terms of losing it from the NGO sector into the DHBs. Kei te kōrero a te puea Winiata mo te wehenga pūtea, i waenga nui i ngā whare hauora Māori me ngā whare hauora Pākehā. E whakapaitia ana kei te takiwā o te 20,000 tāra, te rerekētanga. Kua tū ngā pihi o te minita mo te whānau ora a Tāriana Tūria, hei tāna ko te otinga mai ko te maumau pūtea o ngā whare hauora Māori ki te whakapakari i a rātou kaimahi. Often Māori and Pacific staff who have spent a long time training and becoming skilled in what they do. Not all of their experience and all of what they bring to the job is accounted for in their wage packet. Engari hei tā Winiata, e hara ko te pūtea noiho kei te here i a rātou kaimahi. For those of us who work in the Māori sector, often the benefits come in a number of different ways. Ko te manako mena ka wehe ngā kaimahi, a tōna wā ka hoki mai anō rātou. You actually have to step back and have faith in a bigger picture, because it is a bit of a merry-go-round in terms of, yes, investing in staff, investing in the Māori health and social service sector, but realising that at some point, for us as NGO providers, they'll come back. Aha koa ngā hōhātanga e ai ki a Winiata he painga anō mo te kaimahi ki te toro atu ki ngā whare hauora Pākehā. He te Gardner, te karere.